Bakit? Ya parang may wala na dito para cinta. Ne, nang tiltilawang day talakay. Kit awang matandaan kung akalding ta. Di ko ni makatakari bakit? Tinugma ang bilang yung tali ko. Kita ni, kaupubing na. Kaimasan takilawan na kinsom na bakit? Ay nalakay, jak kayat. Ingka palusutanin, darasam. Di apay bakit? Sundagdadaktil pe kalding ka naman o titil-tiliwan tanong ko. Dahil tangamin ti nagmimitingan minita puro gilakay. Adot mapukpukawan nga taraken na karuba. Ti maudikan nga pakakitkitaan na idikit. Diti asidik balay. Santo agpukaw kano. Anya din sumbat mo bakit? Kitimbag pa alakay. Tadali kita aso ti karuba nga pagpambal. Tabaka kinagat ket kinanda iso ti kunakon alakay. Iso nga gusto nan lakay. Agbalbaliw ta. Kapalusutan niyo. Nyat kaya mo sa bakit? Agsingsing pitan kasta. Kaslakas jelakay. Agbalbaliw tan. No idi animal titirtirain ta. Ita natinglatan, kit baka maributan ta. Ay kasta iya, bakit? Wala nga ron, palusutak man lang yan. Makita di kita, lakay. Nga natin. Kukate karubata. Nagdalang to lakay. Pura nagtarungak tirabi akit. Nagtarungak man itan Deta pa nila kay ukra. Gumalis-galis la kay. Naglalang to. Di kita ti mapamualain la kay. A few moments later. Apo, talaga naging mas lakay. Talaga nga sumamit pa asika. Unyak pa ito bakit? Naging mas? Sumamit pa May sampay. Naimas talaga si kabakit. Tantuhan ang alan. Uncle, auntie. Kuna ni tatang, agala kay kanulat ka deta. Natay mi uncle, auntie. Ngayon palabsin nyo lang kanu ti talo nga aldaw. Ket napiksa ka no detay impasuyot na uncle auntie. No.